Mhlawumbe namhlanje izihlobo zami uhlalilana nje uneqhubu nanangu baba ukuthi wakona ukuthi khona kuba kwaziyo ngaye ngicela ukukutshela umeke wangena kule yantu ungayitholanga ngisho insimbi yakuthi ngiyakuthethelela amabaso leyo nkinga izosala nawe. Haleluya. Yakufunela uthole ikhona uma uyingane bingaphatheki la ekhaya uyingane esithwangqwangu ekwaziwayo ukuthi ayikho ingane egcekene kuthiwa ukhanda liqinile inabazali kuthiwa ngingamthinti ungathinti ubani wena kwabani. Kodwa umuntu makusaphila abazali bakhe kusuka kuphila onkulunkulu bakhe angakholwa gcenemuke kodwa mehluleke ukuhlonipha labo onkulunkulu abamzala uyaganga. Ukholwa uqala ekhaya. Nikhona abangcwele. Haleluya. Ukholwa uqala phi kwamabaso. Ukholwa uqala phi yini. Manje njengoba sila ihlobo zami asizidini ukuzokwenzela udumo nokubukwa kodwa sizoyilungisela nathi ukuthi mhla sesilele noma seyifikile lemihla athi uNkulunkulu mebheka abuke lobusuku sihlele kwamabaso sizogubha ukuphila kwamabaso bese ethi mntanami ngokuthi wayidela umbhede wakho ngizokufakela ezulwini ukuthi awulalanga ekhaya. Utholela lizwe lesethembiso osekhona kafisa ukubuyela kuleli sikulona. Lelizwe yabona njengoba siqhokele inkubo nje hayi ngoba bafowethu siqhokele ukubukwa noma ubazi igwili noma ubazi icebi siqhokele lelo lizwe. Kanizwe elingale kuthiwa kuleli lizwe kuthiwa khona alukho usizi. Kuthiwa akusekho ukufa akusekho ukuhlupheka akho kukhala kukhona ukujabula kuphela ila siyakhona la kuyakhona lo baba. Uma wena usele namagqubo okwakho lokho kusele nawe lo yena manje sayibona sekuyahalaliswa ngale kuthiwa wafika umntanethu okade esemhlabeni wena uyakhala ngapha emhlabeni ngalo kuyajatshula. Uyazi awubuke lo seceleni kwakho. Yabona lo seceleni kwakho yena uNkulunkulu ke lowo. Uyazi lo seceleni kwakho mbuke. uNkulunkulu njengalo seceleni kwakho. Yabona nje lo mbukayo umthatha kancane. Uyena uNkulunkulu ke lowo. Ulindele ukuthi uzawubuya nanga eduse kwakho. Anganumfanekiso wakho unjalo uNkulunkulu. Manje wena ufika uhlula ukuhlonipha omunye umuntu bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyamazi. Uhlula kwazisa umuntu oseceleni kwakho. Hayi Nazaretha leli, hayi unjena lona ukholwa lapha lona uyazazi ngona wena kanti usuhlula ukuhlonipha uNkulunkulu. uNkulunkulu muphi ilo seduze kwakho. Nikhona kancane. Akho lento ungabi ikholwe eliphakeme. Zithobani ebusweni babani? Ubani ozaniphakamisa? Wazoba. Ningahlebani bazalwane. Musu ukuthi uhlupheka kanjani noShembe? Ufelwa kanjani noShembe? Bengasekho ngani uShembe wakamphilisa umyeni wakhe? Umhlebayo umzalwane wakhe. Ithile incwadi umhlebayo umzalwane wakhe. Amhlulele umzalwane. Hayi, nena esulwini lona akulona ikholo lelo njenje kanti waze Khosombeni uthini? Indaba inekhosombe sihlobo sami. Ngike ngaphatheka kabe kuseni ngibona amakholwa enaphuza umthelezi emnaphuza. Hayi, uthi imali ngokukholwa ngathi mina awu ngaze ngambongela umthelezi elakhipha lithethe emhlabeni. Bangaki laba abamacala afishiwe ababulela abantu abathwele ngabantu abanezigubhu zegazi afishiwe abamacala akhuluma. Kodwa lasifuna ukuthethwa la.
kuthiwa mubi yilo uyamnaphuza ngendlela ngathi awungazi ngambongela lo ndoda ela iqala lithethwe emhlabeni lithethwa abantu kanjani leli eyothi usulele kuthiwa hawu ngambona ngibecela kanje wabulala unina uyahleba umthetho ahlulele umthetho yekani ukuhleba hey wemakhona nisukela nje niyohleba nithi hawu ibhora yekani ukuhleba kepha uma wahlulela umthetho ithi le ncwadi kepha uma uhlulela umthetho awusiye ogcinayo umthetho awusiyena ogcina umthetho uma ukwazi ukuhlulela umzalwane omunye ungumahluli wena uzokwehlulela abantu nje munye umisa umthetho yezwa-ke ngifuna uyibambe lapho munye omisa umthetho nomahluli uyena onamandla okusindisa obenamandla okusindisa ubabamabaso nokuhambisa nokuthatha umphefumulo kababamabaso ukuba ongomehluleli ngoba uyena onamandla onke emhlabeni nikhona abancane ngoba ubani uyena onamandla onke emhlabeni ubabamabaso akahambanga ngentando yomuntu akahambanga ngokuthi uthakathiwe khona abantu baphume emotweni siyigaqa baphume bethawu hey angisabona asinde uyibuza ukuthi uphume kanjani ngoba wazi umthetho bengakasho ukuthi sekushaya isikhathi hayi-ke Roma 7 uvale yabona ingane zala ekhaya akuzuba-ke kwampundla edemini anisuze ukwenza umathanda nithi hayi vele wami ubabulele lapha ngezandla angizutshelwa ubani mina uyazi umuntu uma esekhosha ngobutandane vele ngiyintandane mina esengasafuna ukuza sengasafuna ukutshelwa akhosha ngokuthi ufuna ukudatshukela athi bhede befuna ukudatshukela ayihambi leyo ndlela hayi ngitshelani vele mina akekho ubaba ngaphela ubaba mina esengafuna ukufa akhosha ngokuthi hayi bo ithi funda baba Roma 7 siqale esahluweni anazini ithi le ncwadi anazini ingane zakabamabaso bazalwane bami ngikhuluma nani ingane zala ekhaya nabaziyo umthetho niyawazi umthetho ubabamabaso abanibekele wona ukuthi lenzini kababamabaso nizobuswa umthetho kababamabaso ngesikhathi sonke sokuphila kwenu umfazi oqanileyo ngesikhathi sonke sokuphila wenu ukhona uma wenu alizusho ukuthi hayi wena ma ningalinge nibe nethuba lapho uma wenu eyothi hawu kuba usaphila umabaso ngaba kunje ehlushwa yini ningezwa nizintombi ey'nkulu hawu kube kusekhona umabaso hawu okwangithathela umabaso ugadeni lokho okhuluma ngaphumi ingane kodwa kathi hawu umabaso ngiyabonga wangishiya ney'ngane zangivala inxeba alisabhibhi ngoba nina uma ninemali niyazazi izinto ebeyithandwa uma wena ebeyiphathelwa ubaba wenu nizothenga nina nithi mima ayivalele endlini athi hawu umyeni wami ngibonga ukuthi ungazala abantwana ababebona ungiphethe kahle indima ebidlalwa ubaba wenu manje isizodlalwa yinina i-pocket money ebeyinika ubaba wenu uma wenu isimele nina ukuthi angasiboni isikhala sobuhlungu ukuthi umabaso akasekho ngiyaxoxa iy'manzi zaseNazaretha nje ngiyabopha manje ngiyabopha yonke imbanzi bheka ukuthi ngabe kulungileni ukuthi zibophela uJulayi ayingahlali le nkosikazi uma kuthele ezila endlini ethi hawu kube khona umabaso ngabe sengisemhleni yazini nini imhlangano ubaba wenu abeyinikeza uma wenu imali athi inkosikazi hambe emhlanganweni yokushembe nani dlalani leyo ndima
mbuzani makuyisabatha ukuthi mawuzofika ngana esontweni mawunemali urequestela uma wakhe afika esontweni uyathandazela wena njalo. Hayi le mali oyidla nabangani bakho ayinasibusiso leyo mali. Ngakuzwa ngoba uyitshela ukuthi usile uzoqathi ngikhulumela ukubukwa ngitshela wena mina ukuthi ukukholwa kwakho kula ekhaya. Asingabukwa unikela kakhulu esontweni kanti la ekhaya mlanjiwe. Ube sikhanza sikamfundisi athi umfundisi makushoda kanje kudingeka umama bani kanti umama bani ukhala inyembezi. Makumhlangana zini ukuthi le nkosikazi izalwa ngamaNazaretha niyangizwa? Izalwa ngamaNazaretha le nkosikazi engahlali la ekhaya kumhlangano nikhona. Dlalani itokufela nithi umholiswana uza ngomhlangano kini. Nginika ifa. Lento nginika yona nginika ifa elokuphila kwenu ngoba le nkosikazi mayisihleli lapha emzini kaShembe iqoshi iphepha kulotshelwa nani. Ishaneli igceke likaShembe ukhunjula ubaba wenu. Ivuka ngongqokwane siya kuJulayi khona isikhathi esishayo ihlobo zami asiko tenda lapha ya asiko bukwa ukuthi wena uphokeka siyosebenza. Siyosebenzela labantu basemakithi abathatha umlala kanje asebengasakwazi ukuyisebenzela asebadinga ukuthi onke amaqala athethwa la emhlabeni. Alikho icala elithethwa ngalesibili. Phela kube njalo ngabe bayahlaba nangalesibili banemicimbi. Kodwa babuye kwabasemhlabeni bathi sihlabeleni. Kwasibusele izwi.